Captain speaking here. It's a very steep step getting up there, so please stand by and we'll get everybody off. And thank you for riding on our ship. Complimentary hats. So, all ashore that's going ashore. As hy moet hulle aan wal gaan, so kom ons kyk wat gebeur het. As hy eers ou gaan, vinnig wikkel, jong. Jou bootjie beweeg, jy moet maar spring. Jy moet maar spring, kom tannie. As hy. Kyk, nou doen hulle dit een vir een iets. Almal kry kans hier om vinnig tot te gaan. Nou hou maar jou bootjie vas daarso. Dis te oulik, sien die wikkel die mense hier so op. As hy gaan aan wal, manne. We're gonna adjust our line here a little bit. Here, just go behind me, David, and give me a push. Hier gaan ons die Skoolvarswaterkunde se eerste gebou, die hele seremonie om dit te loods.